sve se lijepo dogodi sa krasnim akvarelima i to što god mi radimo ovdje, odozdo ima jedna ekipa koja je otišla davno, oni nas odozdo gledaju, a ako nas gleda i Grujica Lazarević, odlično je imitirao pokojnog Josipa Broza, on bi sad rekao, samo vas gledam, majku vam Božju. Nismo mi baš mnogo savjesni, pa smo između ostaloga i zbog toga dobili ključ koji smo na početku, na kome smo i sad otključavali i za 6-7 dana zaključavali koloniju. Ali vajar i keramičar Drago Handanović pobrinuo se da napravi novi ključ, da ne bi kalauzom otključavali i zaključavali ovu umjetničku prirodu. Sada ćemo zamoliti načelnika opštine da uruči ključ osnivaču, jednom od osnivača, jednom od preostalih osnivača Đurđa Bilagoš je jedini živi osnivač kolonije od 80. godine do sada. Nije greška da sam plodonosan i da napravite mnogo lijepih akvarela. Čestitam vam i želim vam uspješan rad. Izvolite. Hvala lijepo, samo mislim da najveće zasluge ovdje ima Bojo Mujčić. Da nije njega, nikad ne bi bilo ove kolonije. A sada ujedno i Loca, znate? Naš dragi Loca koji nas prima zimi. Prema tome nastroje bi trebali ovo da imamo. A ključ je predviđen za umjetnike, mislim. Prije nego što stvarno damo riječ načelniku opštine, zamolit ću gospodina Grigorića da on u ime svih učesnika i ove godine i prošle godine i od prije 16 godina kaže, rekli smo 3 skromne rečenice od jednog 15 minuta. Baš mi je rečeno ovako decidno, samo 3 rečenice, ja kažem baš 3. Neko je malo pre rekao, mislim da je Nikitović rekao, ovo je otvaranje na kome mogu da pozabide po broju i po kvalitetu publike mnoge galerije u ovom trenutku u Republici Srpskoj. Šta ja da kažem brođanima koji itekako znaju šta je akvarel? Jako pismena publika i mi smo valjda nešto tome doprineli. Hoću samo da kažem jednu stvar. Čini mi se da ide nabolje. Čini mi se da se penjemo ovi mladi ljudi, evo, i predsjednik upravnog odbora i dragi kolega njegov su u stvari pokazali da, hvala je gospodu, naslednici, što rekli, na pravi način rade svoj posao. Znači, non stop smo zajedno, razgovaramo, pregovaramo, dogovaramo nove stvari. I znate šta? Daći gospodu pobjede. Dame i gospodo, dobio sam 7 rečenica, pošto uvijek zloupotrebim, to sam morao sve i da napišem. Prvo želim da pozdravim, dame i gospodu, poštovani prijatelji, ljubitelji umjetnosti i akvarela. Velika mi je čast danas i zadovoljstvo što smo danas svi ovdje, što mogu da pozdravim prije svega učesnike 34. po redu likovne kolonije Sava, ministra Čordaša sa saradnicima, predstavnike vjerskih zajednica, predstavnike kulturnog, javnog i privrednog života opštine, odbornike i predsjednika i potpredsjednike Skupštine opštine Brod, drage goste iz susjednih opština, ostale prisutne građane, kao predstavnike sredstava informisanja koji su danas prisutni ovdje. Želim zajedno danas ovdje da podijelimo radost druženja i zajedno uživamo u fenomenu slike i čarolije akvarela. Želim da se učesnici likovne kolonije Sava prijatno osjećaju kao što kaže kod svoje kuće, jer ste uvijek dobro došli u naš i vaš Brod, želim vam plodonosan i uspješan rad. Ovo je i prilika kada smo svi zajedno na ovoj izložbi predivnih slika, senzibilnih akvarela, nastalih dijelom ruku vrsnih i nesvakadečnih stvaralaca, a ja bih rekao i entuzijasta koji svojim okom i srcem uhvatiše Savu, pejsaž, trenutak,
u prirodi, pretočiše ga na papir bojama i čarolijom koje mi obični posmatrači jedva možemo. Učijem podršku u organizovanju ove tradicionalne smotre likovnog stvaralaštva koje će, uvjeren sam, i ove godine vjernoj publici i stručnoj javnosti odgovoriti na interesantnim djelima. Koristim se prilikom da pozdravim sve učesnike kolonije Sava i poželim da i naredne godine nađu inspiraciju na ovim lokacijama oslikanim specifičnim prirodnim koloritom koje bude maštu, iniciraju kreativnost i donose nesvagadašnji umjetnički doživljaj. Srdačno, predsjednik Narodne skupštine Igor Radovičić. I na kraju, evo još jednom, dragi prijatelji, proglašavam izložbu 33. Krličke kolonije Sava otvorenom i želim svim umjetnicima i svim ostalim dragim gostima da se prijatno i ugodno osjećaju u našem i vašem gradu. Živjeli.